Kan program entu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round upon kan lo thleng le ta a caution rong bol na sang chan sin ilo en hawang u kumsang ni somni pali Presbyterian caution puitling Sunday school zirlai bu achwak ta Mizoram Presbyterian caution chuan na kumsang ni somni pali puitling Sunday school zirlai bu tur chu ati chwak ta a zirlai bu hi mizo le khabua chuan amal khai copy chut tamber ni in copy sing kwa zet chut ani na kumsang ni somni pali hian Mizoram Presbyterian caution chuan puitling Sunday school a Isaiah bungsom le tanga bungsom ruk paruk shilfia na tian zirdona he zirlai bu hi Reverend Vananun moy zong te zia ani a he zirlai bu a hian zirlai somli paruk omin phek zani som saria cha ani Mizoram pu Synod bugrum dor zong a le thei tura chop chwa me kani a chengza somni man ani kumthara Mizoram Presbyterian caution puitling Sunday school zirtur zolni isai le khabu hi Christian tenan ngai nat le chirna satpol takani a puitling Sunday school zirlai tan po tumli sangka zakwa somli pasari sangka zakwa somli pariat sangka zakwa som ruk pakhat le sangka zakwa som sari pathuma te manalo ni to a nakum hi tumnga zirna turani ta ani Mizoram Presbyterian caution puitling Sunday school zirlai bu hi Presbyterian Church of Myanmar Hruaina Phai Synod pumpui chuan an zirlai bu tan an hmangve ngal zela Presbyterian Church of Myanmar le Mizoram Synod Partnership Agreement angin Mizoram Synod chuan kumtin kopi sangkhat zet athlonin Presbyterian Church of Myanmar hi apethina ni puitling Sunday school zirlai bu tharba ka hian no pang Sunday school department sang zirlai bu turte pe felani to a tuna changa reivak lawa kumsang ni somni pali ni lai le beiral thupui bu le Synod calendar thar lo chwa le tura be sei ani bok NEICC puala chongchai rwal chungchang Voin October ni som panga pathiani zan he caution ho te NEICC puala kan chongchai rwal zan ani a chongchai thupui turtlang pui te chu NEICC noi caution le po sang ten rong bol na thata kan nei zel the nan NEICC YA le NEICC WA ten chakzo ka rong bol na an kalpui zel the nan NEICC thok tu te le an chung te tan NEICC pui pa te tan UCC in ma son zel the nan India mar chaka remna le muan na aum zel the nan kumsang ni somni palia NEICC biennial session nei turtan Manipur boy na thleng me ka remna aum the nan ti te ani Notice India Christian Council hi kumsangka zakwa som thum pasari khan Assam Christian Council tin din ani a kumsangka zakwa som ruk pani khan Notice India Christian Council tin a ming hi thak ani NEICC a hian caution member som thum pasari le associate member som pariat anwain som nga panga an oma NEICC noya hian peng poi mo tak pani chalai lam rong bol na NEICC Youth Assembly le me chelam rong bol na NEICC Women Assembly te an omane He council hi India mar chaka caution hote in kar in pum khat na wong turte sarkar le caution in kar in sha thiam ton na thei na tura mala tura din ani a India mar chaka caution in pum khat na zel thei nan in ron khom na buat sai le har sat na lo chuak zel te atu langin amachon chin ani Synod Mission Board rong bol na sang lo ngai thla ila Lucknow Mission Field October ni rat pathiani khan bel tu thar pariat an om Delhi Mission Field October ni nga ni khan bel tu thar pathum an oma ni riat pathia ni khan bel tu thar patni an ombok Assam Mission Field October ni riat pathia ni khan bel tu thar patni an om Odisha Mission Field October ni riat pathia ni khan bel tu thar pakhat om Komin sang ni somni pathum September thla thlenga Mission Field sang bel tu thar nei dan chu hetiang hi ani Arunachal and Assam Mission East som ruk pakhat Arunachal and Assam Mission North som nga pakwa Arunachal and Assam Mission West som kwa pathum Assam som thum pasari Barak area za som pasari Delhi za som nga patni Home Mission North som nga pakwa Home Mission South som ni patni Jharkhand Zali som ret pasari Karbi Anglong za som ni pakhat Kolkata zariat som kwa patni Lucknow som li panga Nepal za som nga pasari Odisha som ret pasari Patna zani pali Siliguri za paruk Tripura zaruk samsari panga Mashi Sangati sangli za samsari patni Cambodia pasari Anvain bel duthar sangsari zanga somnga pathuman omani Mizoram Christian College Kumin July thla MZU Noi University exam results waka khan MCC in BBA second semester zirlai exam pakwa tangin mi pathuminan pasa Afil tia chang hian an mark mu zat en non di lenin en non ani nuwa zirlai pathuminan pas bellea heti hian tundin muna BBA third semester zirlai pariat zinga parukin second semester an pasa pass percentage to 75% ani
Presbyterian English School October ni kwatang ni som pathum chung khan PES pahni darlon PES le phulen PES ate teachers training nei puin pusila rin liana supervisor of schools le upa doctor la rin tluanga resource person te ankal worship department October ni som pakhada tang ni som pathum chung khan shilonga worship consultation nein pulal chung liana coordinator le resource person te Reverend Dr. Rosiam liana to chung Reverend F Lorin nunga le Reverend T Sidal Tanzovate ankal MSSU October ni som pali in rin ni khan Sunday school zirti to training nei puin trainer de hetiang hian an chuak chalrang biala upa shil than sanga upa zo mangai le upa denil rem moya saitol chimveng biala upa kezo rem sanga upa zawen parlo male upa sil nun zirate FGNCC October ni som pali le ni som panga chung hian lalen ko shana Christian chung ko seminar le campaign nein Reverend El Sang Bera director le Reverend Jail Rem Siama committee member te ankal Synod Relief Fund pe kani tun nai har sat na sang tok ten hena hete han Synod Relief Fund pe kani zema bok sauta damlomi pathum hena cheng sing khat cheu zema bok east damlomi pahni hena cheng sing khat ve vaphai khwa le min tor chung ko pahni hena cheng sing khat ve vaphai khwa accident tok mi pakhat hena cheng sing khat le ramhlun veng chaga damlomi pakhat hena cheng sing khat te pek ani moderator in biak in ahong Synod moderator Reverend Dr. C Chong Ming Liana chon October ni som pahni ningani chokmadar som pakhat khan palsang koshan biak in zomun bialami cho honga biak in zawzong hi adung fit somnga pali le awang fit somthum parukania biak in saknan hian cheng noi somli pathum sing thum sangli za somthum palian manga kumruk chung an sa ani tundin huna palsang koshana hian koshan member zali pathum omin dan zo kim zani somni pariat anom me kane MPF in annual general meeting and mang October ni som tholeni khan annual general meeting voi som paruk na su mission Vocational hall an manga meeting hi hun hi athenani a choma in khom chu Reverend Dr. C Chong Ming Len president in kai Hruaina upalaram thangan MPF kalphung le malak dan tur ti thupuya soya report sang ngai thlakania kumsang ni som ni palia tang sang ni som ni panga atana budget rahman cheng noi som pali sang thum chu pom ani Chon in khom chu pungak lian moy vice president in akai Hruaina Reverend Gallerin moyan huap zo sarkar kan mamoti thupuya soya soiho na hun man ani bok annual general meeting chuan Mizoram Legislative Assembly in Thlanpuya vote chiar ni atan December ni thum pathian ni ruat ani chu tha antilawa son turin Election Commission of India a ngen an relani MPF hi June ni somni pakhat sangni paruka din ni in Mizoram in thlanna thiang hlim zalen le muan om theina tura dinani a koshan le tlom ngai pol sang an telani tuna chuan Synod moderator le executive secretary program langai thak chun zamang Reverend Dr. C Chong Ming Len moderator voin pathian ni hian meriat biala huna panganga Chama hual ngo mun koshan chanua kelsi koshan le zana meriat koshan ate huna mangang naktung ni som paruka changin Synod in khom pui turin board sai na committee le board sanga chuang Reverend Caesar Ramoy senior executive secretary October ni som paruka PPF board atuanga ni som pasaria MCC governing board atuanga ni som paria the partnership committee atuanga ni som pakwale ni som nia Synod mission board atuang Reverend VL Loyashan le executive secretary October ni som paruka chang ni som ni chung in Synod committee le board sanga atuang Reverend Dr. Kela Lom Zwala executive secretary October ni som paruka education BEC atuanga ni som pasaria MCC governing board atuanga ni som paria the partnership committee atuanga ni som pakwale ni som nia Synod mission board atuang SMTC shatirna kan han puanga nge Synod multipurpose training center chuan kumthar sang ni som ni paliatan vocational training trade sang puan thui diploma in computer application beauty culture, mobile repairing, electric wiring and repairing te zir tur alale dona deal na form hi November ni somni pali sang ni somni pathum ayat lai lova SMTC office a thelu turani deal na hian question lekha til ngei turani interview hun chu November ni somni pakwa ni lai ni chamahdar som anianga interview na mun tur chu SMTC mission veng thlang aniang class chan hun hi January ni som pasari sang ni som ni pali ni lai ni anianga aizol khopona mamo azwal big te tan hostel omang hrichiang du tan SMTC office mission veng thlanga office hun chungin zo fiat thei aniang
khati zong kha tun chuma ta na weekly round up hun kan man thei te chu ni e